MLA ka Mausan Ram uba Ulan Singh Suin but MLA ka Ranikor uba Pius Marwen henden kasngi ka khat pratrik unailar Hajar Husan kila lumlang ye ki he sipai jongki khandri ki border outpost jongki border security force BSF nadu Mausan Ram hadu Ranikor bat kumju ki he pulit hakate ka than ban twat jingmut ya ka daw jongka jingyo rung latlan ki kharbang la hapo upur usam jongka India ha ki te ki than kapalobu jingma hadu kata-kata ye ki pat ba nong song shnong haba keren kilat pathai khubor hadian balakut ka jingalang uba Pius Marwen ulaong baka daw bakongsan bakum ki MLA ki hap ban lumbi ka jingalang kalong ban ngap na kasur jong ki BSF bat pulit ka ai ka daw jong ka jingyo rung latlan ki kharbang lah po India bantu ban thiem bat le ki kampen triem da ka balute bara bor ya kinong India ula ongru baki BSF kila pen I yala ki jing nakadaw jong ka jing pra ki jing ker sai narsya ka jing don ki wa ba bat don ki benta ba ban pahara kham tam hakpor baslap bale Henry lakata ru ki BSF kila kular bakin om shong klik ti Henry kentre shitam arpsau kenta ban om ailat iki kharbangla MLA ka Mausan Ram Ulan Singh Suin ula ong bakum ki MLA ki sngo khiab haya ka jingwan rong kerthep ki khar Bangladesh shaki jaka jongkari India namar baka jinglong jingman ha Bangladesh kompalong menta ka long ka pasniya bha pat don da pedeng ki khar bangla ki balawan rong tu sha India tang ban shngan la ka jong ka jing im bat ya kata la ban sakhi ra ka jingyo kem ya ki katu ka ni ki khar bangla uba sun ulia thoru bakilia krenru hakwai pat kapang bat kata kalong baka kamram jong ki BSF kalong pantalasi ki brio ki parwan rung tu kajang kajing khai drok ki tiar siat bat ki tiar yale kumta na kaliang jong ki kom ki MLA ki lapatha ki BSF bahabatalasi kimdai ban pinwit de penthut ya kayat ke yang jong pat ba Henry ki de ban trai kam hakata ko rukam bakin yo ka jing shania na upat ba namar lada don kinu ki jing jia lada ki pat ba Kim Kershan kan long ka ba na ka banta ki BSF bat ki pulit pantrai kam shawang ini kudu ini ki country ki border outpost ki border na po stretch natu Ranikor Mausan ini kudu baru ki commanders jong ki border outpost ni buat shawang ini kudu mulai ngilali kudu show you inspector general asa abling mulai order bagi dia kudu karena yang kita ngelang ni ngomong Berijing flu jimut kelong musnah nomor apa ngiri nomor ka Bangladesh kalong boiling tingiting bateng-teng ke kidon na Bangladesh bagian rungtu ang po ka Indian territory jeni ki rungtu lese kala balong na mata ka safety na mata ka kanong na batay maglajia ki kis WR manglap kumharnikor barniro kidon ki kis bangalay okem ki kis bani hadim ngalap ba Kibru kim don kano kriminal hamni po Indian territory kilo pushback. To ni setenar bagi BSF ru, they are very cooperating with us. Bagi economic mah, and they are doing a good job. Nak mentaka safety dan security jengki local pollution border hamni po border ini. But ngelihat keren dok niat menal don lang baru usi ro ni ngelihat keren dok niat ke checkpoint don te bakli. Ba ka duty jung BSF ka di for man check na mentaka infiltration drugs and ammunition and arms. The body yagini ki jingi khayi gini ki ma illegal smuggling, we don't talk about this. Magane kamde ka kamli. The ngikren hi ba haba fishek no namdi ban embarrass pa ba. Nomor ba ngidon kami ga jing tri lang nomor ba ngada ngiyo ngi wat ga jing tri lang jong pa ba haba ngidon ha duty kini biasa bidon kami gaji film pai ba tengah long ekip je bidon kena duty bu fisek ina gaji kaya ini dengan shek pai banam posisi gaji banam embarasi pai ba kena malah saya sini ladong yo trilang pai ba kacau te ngalong polis long bang iduna kaman power bandon every 24/7 na po shek pai tengah long polis officer bagi di bandon kibri na po police department bani trilang bat BSF kena makan don kena pada habigile kan no kam gidur pait ba ka kanam embarrass yu pait ba biya biem kan mora ke inconvenient ai ke jisnya yakini ki security jeng ibadan ko pada te kata ka de ko santam barang setana bagi ji kundu mata ka de ka jing
kejing untuk kedi tang kejing ya itu tahu bagaimana tengi kejing untuk kejing terekam bagi nak minta kejing shine jom kini social kepada pok masa berani konstitusi. Tuan taksi kumpa pila UI bagi dalam ni bagi area lah pemodal yang di BOP yang kita biasa juga pada hidup berkawai asal duduk konsumsi maksud ram duduk dengan tua kebagi room lang ni dekat di observe video bagi OC di police station kebagi mir jemput penyetir abai dek kecilong jimai bapa pada hidup berkawai tantan kumpa pila kini isi kadon jingwan room tu ki har bangla iba persiang dengan lute berkinap di Kibrio na po India kijungi nakakadaw gina ya lumlang kat parok ki komanda kabangi kwa ben sngap naka sur kejim kiro kay dese kejingi yo rum ngajlan na ki yang jong ki kharbangla ni sepo ka ri jungi ka wan beto wan kem wan lute ki bon ba ki bentang tinggal ada discussion kepala slam ha gina ya tai gina ye merjimut ha kadon kecing nak lihat itu kiro ya kata mulai belan kata apa kalau kecing para juga ki fencing kadon rupa kini kecing don juga ki wa ki don ki bentai ki bakap ba pinteng ba kadon ka hpe por slap por eventuality nak lihat itu kiro dewala kataru nak lihat itu ki lai assurance ba kim shong kli ti ki diutri mat biat berstep kalau 24/7 baik kecingnya kan kejung kiro kalau pa kiro kinum ailat lelero betna kalian kejung kiro ila banha nak kalian joki ba safety kalau di ben dan terbang tanpa diberi kuasa apa border di nak kalian joki kira kita assurance bagi kinsa nampen kan show ya ka duty kejung ki nang ba kibrio pok bangla kinum rung lan penmantu bertin manute sya kenika ri kejungi